none ku itariki ya 15 z'ukwa gatandatu umwaka wa 2024 nibwo Stade Amahoro yatashywe. Ni ibirori byayobowe na MC Brian, David Bayingana bamenyeranye muri BK Arena na DJ Sonia bahaga ikaze nyakubahwa Perezida Paul Kagame muri Stade Amahoro ndetse no kwibuka nyakwigendera Shyaka Claver. hagati aho rero abibuka iyo nanga abibuka iyo nanga ubundi iyo nanga ubuzima izahora yibutsa nyakwigendera Shyaka Claver. Shyaka Claver ubundi iyo nanga ubundi mu Shyaka Claver akomeza ruhukire mu mahoro. Subiza iyo nanga kumve. Iyi ni High Voice TV, njye nitwa Adalbert mbahaye ikaze. Ikipe ya Rayon Sports yahuye na APR FC maze banganya ubusa ku busa. Uyu mukino ni umukino witabiriwe ku bwinshi cyane kuko Stade Amahoro yari yuzuye yapfutse no hejuru. Gusa uyu mukino werekanye ko ikipe ya Rayon Sports irusha abafana ikipe ya APR FC kuko ubwo MC Brian yavugaga abafana b'ikipe ya Rayon Sports amashyi yabaye menshi cyane, maze avuze ikipe ya APR FC bo nazo ziba nyinshi cyane. Stade nziza cyane, stade iteye amabengeza, stade ifite VAR cyangwa icyo twakwita video assistant referee mu rurimi rw'icyongereza. Mu kibuga ni hybrid cyangwa se tapi synthetique iri kumwe n'ibyatsi ariyo nyine bita hybrid. Stade Amahoro yari itazwe na brand nyinshi cyane zitandukanye arizo Visit Rwanda, Burarirwa ari nawo muterankunga wa shampiyona y'u Rwanda ndetse n'izindi nyinshi. Nk'uko umunyamakuru wa RBA Rugajurigani yabivuze, ntawe udakwiye kujya kurebera umupira muri Stade Amahoro. Stade nziza cyane nk'iyi, stade nziza muri Afurika ndetse no ku isi hose. Iyi stade yiyongereye ku byiza nyaburanga bikurura abakerarugendo. Kimwe mu bikorwa remezo bihambaye mu gihugu cyacu. Rebera Stade Amahoro, ubu twebwe turi aho bita muri media area, mu buryo abafana babishimye. Rebera rero na APR rero uburyo ziwutambaza, maze umbwire ngo ntabwo uzajya uza muri stade. Rebera icyo bita umuturage uburyo yamanutse ubwinshi. My friend, iyi stade ni bindi bindi. It's a full house. Ewa ni ibintu ni uburyohe. Gahunda rero no kuzajya duhurira hano ubundi tukishima. Stade Amahoro nshya. Wow. Ibintu ni hatari kabisa, ni uburyohe.
Reka twinjire muri stade Amahoro mo imbere indani. Mwihurira Amahoro, amerekezo yo kwinjira byoroshye muri stade Amahoro n'ayakurikira. Stade Amahoro izengurutswe n'imihanda ibiri. Uturutse kuri iyo mihanda hari imiryango 7 yinjiza abantu, abatwaye ibinyabiziga, n'indi miryango 4 yinjiza abanyamaguru. Bivuze ko yose hamwe ari imiryango 11. Umuryango wa mbere uturuka Gisimenti ukerekeza Migina, ukahava yerekeza BK Arena, naho ukahava yerekeza Kimironko. Umuhanda wa kabiri uva Gisimenti naho ukahava yerekeza Zigama CSS, ukahava naho yerekeza kwa Rwahama, aho naho uva yerekeza Kimironko. Hariho kandi imiryango 2 yinjiza abanyamaguru, yombi irahahoze inyubako ya polisi. Uburyo bworoshye bwo kugera ku muryango uri ku muzenguruko wa stade Amahoro wanditse ku itike yawe n'ubu bukurikira. Winjiriye ku marembo ari kuri Petit Stade hakugeza ku muryango wa C na D, hanyuma winjire ku marembo ari kuri Zigama CSS hakwerekeza ku miryango D na E, hanyuma winjire ku marembo ari ahahoze Health Center ya Remera hakugeza ku miryango F na G, hanyuma kandi winjiriye ku marembo ari kuri Forma Remera Health Center hakugeza ku miryango nayo F na G, hanyuma winjiriye ku marembo ari kwa Rwahama hakugeza ku miryango H na J. Winjire kandi ku marembo ari kuri BK Arena hakugeza ku miryango A na B na K, hanyuma winjire ku marembo ari ku Migina hakwerekeza kuri VIP, VVIP ndetse na media cyangwa itangazamakuru riba riri. Abafite ubumuga imiryango yabo iri ahantu hatatu. Winjiriye ku Migina uhingukira kuri VIP, VVIP ndetse na media cyangwa haba hari itangazamakuru. Winjire kandi kuri Zigama CSS, umuryango uri hagati ya E na F, ufata ascenseur ukaviramo muri kabiri cyangwa se floor ya kabiri. Winjire kandi nanone kuri BK Arena ugakomeza ibumoso bw'umuzenguruko wa stade, umuryango uri hagati ya K na J, nabwo ufata lift ukaviramo muri kabiri cyangwa se floor ya kabiri. Ubwo ni uburyo bwo kuyobora ukatisha tike yo kwinjira muri stade Amahoro.
Voice TV naho njye nitwa Adalbert Nduwayezu ndagushishikariza gukomeza kuri subscribe udukora na share ahantu henshi cyane kugira ngo tujye tubasha kubagezaho ibiganiro byinshi bitandukanye kandi mubashe kubibonera ku gihe.